Dobar dan. Prvo da se zahvalim za sve dosadašnje ljude koji su me zapratili i gledaju i slušaju o starim srpskim imenima. A posebno bih se zahvalio gospodinu Draganu Kojiću Kebi, koji je poznati pjevač i začudio me da me je zapratio bukvalno na mom početku uopšte stavljanja snimaka i predavanja o imenima. Jako sam ugodno iznenađen. I to mi daje još jedan jaki vjetar u leđa da nastavim dalje. Danas ćemo krenuti, odnosno nastaviti tamo gdje smo stali, dovršiti sitno plemstvo. Znači Stanislav, te Stanihna Kobiljačić. Stanihna, od stati, stari nastavak ihna. Stipan Semković, ikavski oblik imena Stjepan, odnosno Stefan, drugima poznatom, te Stjepan Pribilić. Ovdje je Pribil njegovo ime Pribilo, njegovog oca, a njegovo Stjepan, znači i ekavsko ime sličnog imena Stipan Semković, samo u ovom slučaju je Stjepan i ekavsko, a Stipan ikavsko. Semković po ocu Semku, a Pribilić po ocu Pribili. Stjepan Radojević, također i ekavsko ime, i Radoje ime oca. Stjepan Šimraković, također i ekavsko ime. Stjepan, to je sve oblik grčkog imena Stefanos, odnosno ovjenčani ili okrunjeni, onaj koji je dobio vijenac na glavu. Stojsav Radosalić, znači Stojsav, Radosal ime oca, te Stojan Mrđenović. Stojan, još uvijek živo ime, Mrđenović, mislim da još uvijek postoji kao prezime, ali nastalo je po imenu muškom pretku Mrđen, onaj koji je namršten. Uglješa Gojaković, ime oca Gojak. Ugrin Radinović, Radin je ime oca, njegovo Ugrin. Mislim da je još uvijek ime živom, Ugrin, te Ugrin Rogačić, te Uzin Dragančić. Ovdje možemo znati ime oca njegovog, Draganac ili Draganča. Postoji vjerojatnost i jedno i drugo. Te Ulrih Semković, ovdje vidimo da je Semkov jedan od Semkovih potomaka, imao germansko ime Ulrih, znači doticaj sa Nijemcima, te Utješen Buhorić, utješen onaj koji utješava nešto, utješiti. Znači utješen je. To ime je dobijeno na rođenju, znači mnogo je plakao i onda se treba tješiti i eto utješen. Još jedan utješen, Ohmuć, i još jedan utješen Radunović. Radunov, znači Radun ime oca, te Vratoje Kranković, Vrat, veliki vrat, Krankom, to je oblik imena Hranko, od hraniti, gdje je glasovnom promjenom K, odnosno H prešlo u K, ali u pitanju je isti korijen. Domaće ime, samo drugačije zvuči i drugo slovo je u pitanju. Viganj Dobrilović, znači Dobrilo ime oca, a njegovo ime Viganj. Nekima je poznat po drugom Vignju, Miloševiću, ali ovdje je u pitanju Viganj Dobrilović, što znači da u tom vremenu to ime nije bilo jedino, da je bilo nekoliko, odnosno više ljudi s tim imenom Viganj, znači kovati. Sinonimski za ime Kovač, evo na primjer. Jer tada su ljudi
imali smisla za imenovanje. Ako je nešto značilo isto, trudili su se da ne bude isto, nego da se nađe za isto značenje 2 ili 3 riječi ili nekad i više riječi. Onda je šareno imenoslovlje. Onda Vidak Dobrosalić, Dobrosal ime oca, a on Vidak. Vidak je još uvijek živo ime, te Vitomir Dobrušković, Dobruško ime oca i Vitomir, oni koji vlada. Vitomir Stana Preljubović, ovdje se naglašava čiji Stan ime oca, a Preljubović je u pitanju ime djede, Preljub. Vitomir Vladisalić, Vladisal, ime oca, ponovo Vitomir, onaj koji vlada u miru. Vladimir Vukosalić, Vladimir, ime oca Vukosal, te još jedan Vladimir i još jedan Vladimir Vlađević, znači ime oca Vlađ, vladati, samo oblik imena. Vladislav Šimraković, ponovo Vladislav, još uvijek živo ime. Vladislav Kosača, Vladojem, isto vladati, ali drugi oblik imena. Vlatko Dubravčić, ime oca Dubravac ili Dubravča, a on Vlatko, znači Vlat. Kosam, da ima lijepu kosu. Vlatko Komlenović, Komlen, oblik imena Komljen, Komljen, grčko ime. Vlatko Cvetković, znači ime oca Cvetko. Vlatko Milutović, ime oca Milut. Vojislav, Vojislav Vitojević, ime oca Vitoje. Ima slično značenje kao Vladoje. Vojislav Kobiljačić, Vratislav Martić, Vratislav, Vrat. Vuk, Vukašin Obradović, još uvijek postoji prezime Obradović, ali u pitanju je ovdje Vukašin, znači Obrad mu je otac, zato je Obradović, a njegovo ime Vukašin. Vukašin Semković, ime oca Semko i njegovo ime Vukašin, još uvijek živo ime. Vukić Kalimanić, Vukić danas je prezime, ali u ovom slučaju je Vukić ime. Od Vuk Kalimanov, Vukić Nimičić i Vukmir Miljenović, znači Vukmir danas postoji samo kao toponim, ali tada je bilo kao živuće muško ime. Miljenov, zato je Miljenović. Vukmir Semković, znači Semkov, opet Vukmir. Vukoja, muško ime, iako ima nastavak A. Vukosav Dobrašinović, znači Dobrašinov sin, na njegovo ime Vukosav. Vukosav Dragančić, Vukosav i ime oca Draganac ili Draganča. Vukosav Novaković, Novakov, sin Vukosav i Vukosav koji u zagradi se piše da je vlastelin iz Huma i spominje se nekakav pribec, ne pribac, nego pribec. Znači da ili je bio njegov čovjek ili je bio, u ovom slučaju se radi o njegovom čovjeku, znači spominje se taj pribec, da nemojte da vas začudi nastavak ec, u srednjem vijeku je itekako bio živ u imenoslovlju i kod nas, iako danas nije. Vukosav i opet Vukosav, ali naglašava se čiji sin Božička Brlića. Znači ime mu je oca, ime njegovog oca je Božičko Brlić, znači njegovo prezime također bilo Brlić. Vukosav Brlić, Božičkov. Ime oca Božičko. Vukosav sin Stanihne Kobiljačića. Spomenuo sam nedavno tog Stanihnu Kobiljačića gore na početku, a on se ovdje spominje kao sin njegov, Vukosav Kobiljačić. Te Vukota, brat Vidaka Drakule. Znači spominje se Vukota i njegov brat Vidak. I dolazimo do jednog rijetko ime koje danas je živo kao prezime, da li u takvom obliku ili sa nastavkom,
Znači, Vukša, brat Raška Klapčića. Vukša, tada živuće ime, danas je prezime koje se nalazi u nekoliko oblika. Kao prezime Vukša ili kao prezime Vukšić. Znači, Vukša, brat Raška Klapčića, tu nalazimo da je njegovo ime Vukša, otac mu se zvao Klapac, a brat Raško. I Vukša Ilojević, znači Ilojem, Ilo je blatom, Ilojev, i Vukša Marinjić. I još jedan Vukša Radosalić, znači Radosalov, i Vukša Samković, znači Samko, ime oca Samko. Znači Samko, onaj koji je sam. Vučihna Banojević, Vučihna, veoma rijetko, ali tada uobičajeno ime. Danas ne postoji. Banojević i Vučihna Bratijević, Bratiljević, znači ime oca Bratije ili Bratilje, i Vučihna Obradović, znači ime oca Obrad. Vjerojatno je brat od navedenog Vukašina Obradovića ili neki bliži rod. Vučihna Hvalković, znači ime oca Hvalko, i opet Vučihna, uobičajeno ime za to vrijeme. Te Vuk Bestudić, znači Bestud, znači bez studeni, bez hladnoće, tako mu se zvao otac, Bestud, da, čudno. Ali tad uobičajena u tom vremenu uobičajena imena. Vuk Dragišić, znači ime oca Dragiša, Vuk Nimičić i Vukac Vardić. Vukac, tako je Vukac, i Vukac Vojtanović, znači ime oca Vojtan, a njegovo ime Vukac. Te Vukac Miošić, znači ime oca Mioša, Vukac Vuković, Vuković još uvijek postoji kao prezime, i Vukašin Vardić i Vukašin Vignjević. Ovdje je vjerojatno o onom istom Vignju koju sam malo prije spomenuo, no ne mora biti, ali znači Vukašin Vignjević, ime oca Viganj, i Žarko Dražojević, znači ime oca Dražoje, njegovo ime Žarko, Zohan Krasomirić, u pitanju je strano ime, ali ime oca je Krasomir. Zahvaljujem se na gledanju i slušanju. Svi kojima se dopadne, molio bih vas da zapratite. I do sljedećeg slušanja. Hvala i gledanja. Hvala, te još jednom se zahvaljujem svima onima koji su me zapratili i koji prate prethodne snimke. Hvala i ugodan dan.